Barakatuhu. Mümkün de va'azımız bola kıyamet günü şanu degani iman keltiru. Biz endi iman keltirga tegish Alloh taolaning Alloh taolaga iman keltirga tegish, ya'ni imonning 6 ma'nosi bor. Eng birinchisi Alloh taolaga shonu. Ikkinchisi endi Alloh taolaning farishtalarına shonu iman keltiru. Uchinchisi Alloh taolo indirgan kitoblarga shonu. Dörtinchisi Alloh taolo jibergan elchilarga shonu, payg'ambarlarga shonu. Anari beshinchisi qiyomat kuni shonu, ya'ni Alloh taolo bizni o'lgandan so'ng tiriltadi deb. Ham oltinchisi yozmishga shonu, taqdirga shonu. Yaxshisi da yomoni da Allohdan ekanini. Mana bu iymonning 6 bag'onasi. Iymonning 6 bag'onasi. Endi biz qiyomat kunida shonamiz, qiyomat kuni bo'lajak. Asal qiyomat kuni endi o'lgandan so'ng Alloh taolo bizni tiriltadi. Endi biroz vaqt biz qabrda yashayacak, biz ul barzax turmushi deb ataladi. Ruscha tarjima etilib промежуточная жизнь deb endi. Ikki dunyo orasini ayiruvchi. Bu dunyo ham oxirat bilan ayiratilgan esa ul qabr turmushi deb ataladi. Qabr turmushidan so'ng boshlangan qiyomat kuni Alloh taolo qabrdan bitini bizni chaqara, biz Alloh taolo qoshina bitini biz bosamiz, yonda Alloh taolo bizni hisob etacak. Inshaalloh. No qiyomat kuni qo'shan bo'lacak. Qiyomat kuni endi dunyo bitu degan endi. Dunyo butun narsa bitadi, butun narsa o'la, ondara Alloh taolo butun narsani tiriltadi. Qiyomat kuni bir kimda bilmaydi, Allohdan boshqa qo'shan bo'lacag'in. Qur'onda onun bilan oyatlar bor. Hadislarda bor, Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, to'g'ri qiyomat kuni qo'shan ekanini bilmayman deb aytdi. Ona so'rag'ach bir farishta, Jibril farishta so'radi. U bilmayman deb aytdi. Kimdir masalan birani ko'razashimi, Nostradamusmi, ili boshqa birani kimdir aytay ekan, dunyo shu vaqtda bitadi deb, u yolg'onchi bo'ladi. U durust bo'lmay, chunki qiyomat kuni qo'shan bo'ladi, dunyo qo'shan bita, Alloh o'zigina biladi degan. Farishtalar da bilmay, hatto payg'ambarlar da bilmay. Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yonida Jibril farishta bir vaqt keldi-da so'rab bera. Menga soat turida xabar beradi dedi. Qo'shan bo'la u, ya'ni qiyomat soati. U aytdi, endi so'raluvchi deydi. So'rovchiga qaraganda dey ko'proq bilmaydi dedi. Ya'ni Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, men bilmayman dedi. Alloh taolaning ishisi, Alloh taolaga eng yaqin banda, eng yaqin kishi Alloh taola u bo'la Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ona so'rag'achda qo'shan bo'ladi degach, u bilmayman deb aytdi. Atim bo'li g'odiy kishi, u tim bo'li bilmay payg'ambarga qaraganda endi. No qiyomat kunining endi g'alamatlari bor bo'lacak. Bilgilari bo'lacak qiyomat kuni oldidan endi. Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislarida kela olimlar aytadilar, qiyomat kunining endi ikki turli g'alamatlari bor. Kichkina g'alamatlari bor, ham zo'r g'alamatlari bor deb. Qo'y bir olimlarda aytadilar, o'rtacha g'alamatlar bor deb. Ya'ni kichkina g'alamatlari qiyomat kunining o'zi bora hozir. Zo'r g'alamatlari yo'q hali paka. Zo'r g'alamatlari endi ol Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislarida ayta olamiz. Dajjal shi'uvi. Dajjal u shunday kishi, u dunyoga fitna bilan kelajak. Iymon fitnasi bilan. Kishi yonina kelir degan iymonni bo'lib ketar, kafir bo'lib deydi. Dajjal ul o'zin birinchi payg'ambar deb aytar, ondara o'zin Alloh deb aytar. Ul bir ko'zli bo'lib deb kelar. Ul qiyomat kuni oldidan kelir deb kelar. Ul qisqa bo'yli, no keng tanli deb kelar, keng, zo'r tanli deb kelar. Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida kelar. Nidigina payg'ambar kelmasin, Dajjal turunda bitinsa kesatib qoldirgan. Dajjaldan qo'rqingiz, Dajjaldan saqlaning'iz deb, Dajjalni ko'rsangiz yana bara ko'rmagingiz deb Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida kelar. Xotinlaringizni deya Dajjal kesadi, ida beklab qoldirig'iz deya. Chunki xotin qizning ta'siri kuchliroq irodga qaraganda.
Болай да караса, мәсәлән, күрәзәчеләргә кем күбрәк чаба? Хатын-кызлар иратка караганда инде. Иратның бик барасы да килми, хатын-кыз аны өстерәп алып бара, чөнки хатын-кыз тәэсирле мондый күрәзәчелек нәрсәләргә инде. Бу Даҗҗал киләчәк күрәзәчегә караганда күбрәк тәэсирлерәк булачак. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, ул җил тизлеге белән ирешәк дие. Бу әкият түгел, бу на самом деле Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу сахих дөрес хадисләрендә килә. Җил менә давыл вакытында ничек җил болытларны алып килә ди, шундый тизлеге белән ирешәк дип килә Даҗҗал инде. Ул бөтен дөньяда булачак. Иллә дә мәгәр Мәккә белән Мәдинәгә керә алмаячак, анда аларны фәрештәләр көтеп тора, анда кертми дигән Даҗҗалны инде. Күп кеше аңар ирешәк, чөнки ул бик тәэсирле булачак. Даҗҗал инде. Андары Яҗуҗ Маҗуҗ чыгачак кыямәт көне алдыннан инде. Бүген көндә Яҗуҗ Маҗуҗ халкы ул инде карлик дип әйтәбез, кичкенә генә ул халык, кичкенә буйлы. Ул инде бүген көндә бар, әмма ул кайда яши без белмибез. Ул яшерелгән. Ул тау эчендә яши, бүген көндә тау эчендә. Кыямәт көндә алдыннан инде таудан чыгачаклар дип хадисләрдә, аятларда килә. Андары хуруҗ дәббә дип килә. Ягъни хуруҗ дәббә бу шундый хайван булачак, кыямәт көне алдыннан сөйләшә торган хайван. Ва тулугы шәмси мин магрибиха. Һәм Кояш кая бата, шуннан чыгачак. Ягъни запад ягына чыгачак, дөнья бетер алдыннан. Һәм башка менә шундый 10 галәмәт булачак инде. Кичкенә галәмәт буенча Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, кыямәт көне алдына ди хатын-кыз үзенә ди хуҗасын тудырыр ди, Раббысын тудырыр. Ягъни ана кешесе үзенә баласын тудырады, мәсәлән, кызын. Шушы кызы үскәч, үзенең анасы белән идара итәчәк ди. Менә бүген көндә уже бар ул галәмәт. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу вакытында андый галәмәтләр булмаган. Инде кыз буламы ул, малай кеше буламы ул, үзенең атасы, анасы белән идара итмәгән элекке заманда. Бүген көндә уже андый замана килеп җитте. Малайы буламы, кызы буламы, үзенең атасы, анасы белән идара итә. Шулай Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, ялан аяклы, ягъни мискин факир дип әйтәбез инде, пастухлар дип килә инде монда хадистә. Йортларның зурлыгы белән, төзешүләре белән бер-берсе белән ярашачаклар ди. Бүген көндә уже андый галәмәт бар. Мәсәлән, кичә мискин факир булган дәүләтләр бар. Эмираты дип әйтәбез, Дубай дип әйтәбез. Бүген көндә байдылар зур биналар төзиләр. Иң бик биналар 826 метр анда. Бүген көндә Саудовская Аравиядә да бар, Җидда шәһәрендә әле ул эшләми. 1 километр рахатлы төзгәннәр андый бина. Хәтта 2 километр рахатлы да төзергә дә ниятләре бар. Менә Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу хадисе туры килә. Андый бина салырга харам түгел. Аны ул галәмәт дип атала. Кыямәт көне галәмәте. Менә шушындый кыямәт көне галәмәтләре булачак, андый галәмәтләре әле бар, андый күп, аны турында хадисләрдә килә, әмма мин бөтенсен аны әйтеп үтмим сезгә, ул күп вакыт ала. Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Куллу ман галейха фан, ва ябқа ваҗһу раббика зул җалали ва икрам." Һәрбер җан иясе дие үләчәк, бетәчәк дие. Иллә дә мәгәр Аллаһ Тәгаләнең йөзеннән башка дие. Улугылык, хөрмәт иясе. Аллаһ Тәгалә үзе турында әйтә, Ар-Рахман сүрәсендә 26-27 аятларда Аллаһ Тәгалә әйтә. Ягъни шушы аят безгә дәлил булып тора, кыямәт көне җиткәч, бөтен нәрсә үләчәк. Бөтен кешеләр үләчәк, бөтен хайваннар үләчәк, бөтен бишәкләр үләчәк, хәтта җиннәр дә, хәтта бөтен фәрештәләр дә үләчәк. Хадисләрдә килә, иң соңгысы үлем фәрештәсе калыр дигән. Үлем фәрештәсе Аллаһ белән бергә калырлар. Аллаһ Тәгалә кушар үлем фәрештәгә үзенең җанын алырга. Үлем фәрештә дә үзенең җанын алыр. Дөньяда бер кем дә калмас, бөтенсе үлеп бетәр. Һәм андары Аллаһ Тәгалә бөтен нәрсәләрне терелтә башлар. Без каберләрдән чыгачакбыз, кыямәт көндә Аллаһ каршына басачакбыз.
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayta: "Oma cealna li başerin min qablika hult. Afa in mitta fahumul halidun. Kullu nefsin zâikatul maut. Ve nebluukum bi şerri vel hayri fitneh ve ileyna turcaun." El-Enbiya suresinde Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayta: "Oma cealna li başerin min qablika hult." Siyana hatlı de kişiler arasında de biz мәңгілік қылмадық дей бір нәрсені дей. Yani Allah Teala ayta, bir kimde de мәңгі түгел dünyada Allah'tan başka mına şuşa ayette Allah Teala ayta. Her bir can iyası diye ölüm aşısını tutayacak diye Allah Teala ayta. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip soradılar. Ölüm feriştesi şirkiye de kileme diye. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayta, "Anın canı var mısın?" diye. Bar dedi. Bulgaç anarda kile diye. Ne biz şibini alabız, oturabız, ili şirkini alabız, oturabız, bir nesası yok. Ama anarda ölüm ferişte kile, anan da canı alayken ölüm ferişte. Şuşa ayette anıyız toşta habr can iyasi ölüm aşısını tutayacak. Allah ile demeger Allah'tan başka deyip kile. Zâmellezîne keferû allâ yub'asû kul belâ ve rabbi letub'asunne thumme letunebba'unne bimâ amiltum ve zâlike alallâhi yesîr. Kafirler uyladılar diye, uylular biz tirilmeyecek biz deyip. Şimdi Allah Teala yok, aytsin onlara diye, elbette Rabbim ile ant etemem diye. Sizni elbette siz tirileceksiniz diye. Ham ne diye ameller kıldığınız diye haber vereceksiniz diye kıyamet günde. Ve zâlike alallâhi yesîr. Bu Allah Teala bir jingildi. Et-Tegâbun suresi 6. ayette Allah Teala ayta. Bu turunda ko'p oyatlar keladi. To'g'ri bir oyatda, to'g'ri bir surada Allah Teala ayta. Zelzele suresi. İza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah Teala ayta Kur'an-ı Kerim'de qo'shan yer de o'zini titravi bilan titrar de. Ve ahrajatil ardu asqalaha. Şuşa yer ishdagi bo'lgan butun ishtaligini tishqa chiqarar de. Ve qul insanu ma laha. Kishi aytadi, ne bo'ldi bu yerga deb. Yawma idin tuhaddisu akhbaraha. Şul kunda şuşa yer de xabar silab berir de. Şuşa yer yüzündə nəsə işlədilər. Bi enne rabbaka halaha. Çünki Rabbiniz de anar vahiy qılacaqdı. Əmr verəcəkdi. Yawma idin yasdurun nas ashtatan liyura a'malahum. Şuşa kıyamet günündə şuşa gündə de bütün kişi şiğarlar de. Özünün amellerine qarata türküm-türkümge bölünürlər. Kimdir Müslümanlar bilen birge bulur, kimdir kafirler bilen birge bulur. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kimde kim tuzan bir tege yaxşılıq işlegen bolsa da onu görür dey. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kimde kim bir tuzan bir tege naşarlık işlegen bolsa da onu görür dey. Ne bu Zelzele suresi Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bizge haber ite. Kıyamet günü nindi bulacak, dünya bütünçük bulacak. Jir titrer diye. Jir şu katı titrer. Bütün binalar bütünse biter. Bütün kişi öyle biter, bütünse öyle biter ol vakitinde. Hatta tavlar da biter diyen. Şuşu jirde tip-tigiz bulur deyip kile. Şuşu ayetlerde. Kişi kıyamet günde şiğar türküm bulur. Kimdir imanlı kişiler bilen bulur, kimdir kafirler kişiler bilen bulur. İmanlı kişiler bilen bulan kişi ol indi cimaka kırır. Kiminde kafirler bilen birge bulan kişi ol tamuka kırır deyip kile. Dünyada kim tuzan bir tege yaxşılığın işlegen bulan bolsa, tuzan bir tege ondan da jingilirek deyip kile der. Tuzan bir tegeden de jingilirek kıyamet günde görür degen. Ham bir tuzan bir tege naşarlığın işlegen bolsa deyip kıyamet günde onu görür degen. Mına şunday alametler bulacak, bu ol bizning kelешегimiz. Biz oňar şanabız, şanırga tiýişdebiz, çünki ol Qur'an-ı Kerimde kile, çünki Allah da bizge ol turna haber ite. Kim oňar şana, oňar äzirlene, namazlar okuy, orazalar tuta, yaxşılık kıla, naşarlıktan tıyıla. Kim kıyamet günü şanday indi ol, küfürlükte yaşay, günahlar kılıp yaşay, onun günahları artıp bara, gün sayın artıp bara. Kıyamet günde ol ukunacak bir katı. Subhaneke ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk ve semi'ud du'a.